Emisija Glas naroda ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure, no uredništvo televizije poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Uredništvo televizije oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe, stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo televizije ograđuje se od svakog oblika govora mržnje, koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Poštovani gledatelji, dobar dan u eteru televizije Dalmacija u još jednom izdanju vašeg Glasa naroda. Danas, kao i svih proteklih dana, idemo po temama po vašem izboru. Neke ćemo evo i mi predlagati. U svakom slučaju do 17 sati i 30 minuta zajedno smo u eteru televizije Dalmacija. Evo, za početak jedna tipična politička tema. Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić rekao je da ta stranka neće podržati Dragana Primorca za predsjednika Republike ako HDZ za njegovu kandidaturu zatraži podršku SDSS-a. Kaže, mi o tome nismo još govorili. Nakon izbora u rujnu donijet ćemo na predsjedništvu odluku oko toga koga ćemo podržati na predsjedničkim izborima. Možda ćemo imati i svog kandidata. Svakako kaže da im predsjednički izbori baš i nisu u fokusu, no ako je HDZ-ova odluka da će tražiti podršku SDSS-a za Primorca, onda Domovinski pokret neće podržati Primorca. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Dakle, po Domovinskom pokretu nije problem u Primorcu, nego je problem u SDSS-u. Dakle, smatraju da ne mogu podržavati istog kandidata. Zašto nakon svega baš na tome inzistiraju, ako znamo da su spustili glavu i pred krupnim stvarima što se tiče SDSS-a? Kazao je i to da će u listopadu u saborsku proceduru doći zakon o spomenicima, čiji je inicijator, podsjetio je, Domovinski pokret, a slijedom čije će primjene biti uklonjeni svi neprimjereni spomenici u Republici Hrvatskoj, poput spomenika vođi pobunjenih Srba u prijeratnom Borovu Selu, Vukašinu, Šoškačaninu. Evo, spomenici u Republici Hrvatskoj, i to je onako znala biti tema u našim emisijama. Koji su neprimjereni, možda i po vama, spomenici u današnjoj Hrvatskoj? Koga bi, bolje rečeno, trebalo ukloniti, a koga dovesti i dignuti mu spomenik? Svakako kaže, nisam zato da pojedinac uzima pravdu u svoje ruke, već će to odraditi država. Dodao je da već iduće godine u Hrvatskoj ne bi trebao postojati nijedan neprimjereni spomenik. Također je opovrgnuo natpise pojedinih medija da su ministri iz redova Domovinskog pokreta na sjednici vlade glasali za financiranje tjednika Novosti. Kaže Mlinarić, jasno da je to čista laž. Uopće na sjednici vlade nije bilo teme financiranja Novosti, za koji odmah kažem da nije tjednik nacionalne manjine, nego tjednik koji pljuje po Republici Hrvatskoj godinama. Dodao je i kako njegova stranka neće dopustiti da se financira tjednik poput Novosti, da je to crvena linija preko koje Domovinski pokret neće prijeći. Što se tiče njihovih unutarstranačkih izbora, kaže, svi su dobrodošli. Običan izborni sabor. Na parlamentarnim izborima DP je poručio odličan rezultat i sada na unutarstranačkim izborima želi sve skupa kapitalizirati kako bi još čvršće nastavio započeti posao. Koliko su čvrsti i koliko je njihov položaj važan u koaliciji sa HDZ-om, možda najbolje evo da pitamo upravo vas. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, da li se čujemo? Čujemo se, izvolite. Pa vidite, to što Stipo Mlinarić govori, to su samo nekakvi spinovi i probni baloni. Jer
ovaj gospodin koji se kandidira za predsjednika Primorac, on je kandidat HDZ-a, ne piše nigdje da je to kandidat ove koalicijske vlasti. Da. Prema tome... Da, ali koga ćeš pitati za podršku nego onog najbližega? Najbliži im je Domovinski pokret. Domovinski pokret može podržati i ne mora. To nije bitno, barem tako javno kaže, a kako će glasati, to je drugo pitanje. Ne mora podržati, ali hoće li se zamjeriti u političkom kontekstu? Pa kome? Pa oni su se već svima zamjerili, pa to vam nije stranka pokret. Da, ali nije dobro da se zamjeraju HDZ-u. Da, ali... I nešto se očekivalo od njih, međutim to se sve istopilo i to je domovinski preokret. To je po mom mišljenju. Oni su izdali svoje birače i sve one koji su od njih nešto očekivali. Jer morate znati da je interes vječan, a ljubav je prolazna, nažalost. A pogotovo kod nas u politici. To je toliko očito da se to vidi iz mjeseca. Jer oni su bitno da su se dobro namjestili. Evo danas upravo čitam novine. To je za mene podatak da Hrvatskoj ima 1,7 milijuna penzionera trenutno. To je najviše od 1992. godine. Šta vi mislite? Odakle se ti penzioneri stvaraju, pojačavaju? Pa Hrvatska ima koliko? 3.800.000 građana, valjda, ili stanovnika. Pite Boga, ja ne znam čega ne. A stanovnika, valjda, čega bi? Mi smo zbrajali pse i mačke. Više glasača nego ima građana. Što ste rekli više? To su teme koje treba razmatrati, a ne oni će Primorca podržati. Pa to nije bitno. Primorac se kandidira i ljudi će glasati, a neće glasati stranke. Dobro, to je jasno, ali recimo da bi bilo poželjno da Domovinski pokret... Hvala, doviđenja. Da, hvala vama, pozdravljam. U političkom kontekstu bilo bi poželjno da DP podrži kandidata HDZ-a, osim evo ako je ne istaknu u međuvremenu svog kandidata koji će onda biti direktna konkurencija Primorcu. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Sugerira se tema o spomenici u Republici Hrvatskoj, je li? Je li tako? Da, tako je. Evo, Domovinski pokret govori o neprimjerenim spomenicima. Da. To treba doći u Žurnovicu, u zaleđe Sobreća, pa da vidiš karikature o spomenika. Karikature. 2 spomenika. Okrenuta licem u lice, jedan prema drugom na razmaku od 10 metara. Prvi je postavljen negdje 70. godine gdje su sahranjeni žrtve genocida što su napravili talijanski antifašisti Mussolinijevu kad su postreljali u Žurnovici 16 Žrnovčana i zapalili 10 kuća i iz topova sušili. U grobnici je sahranjen i brat pokojnjega Rafaela Radice, profesora sa Splitske bogoslovije. Ajde, sažmite. A uvažena voditeljice. A onda 2011. godine samostalna satnija, nisam dovršio, i stavljena je petokraka zvizda na ovi spomenik, na narodnom spomeniku. A onda 2011. samostalna satnija Sveti Jure iz Žurnovice, raketna baza, je postavila nasuprot njega križ u reprezentativnom izdanju sa hrvatskim pleterom i popraćen na postolju sa tekstom u spomen svim palim za nezavisnu državu Hrvatsku. I grb nezavisne države
I stoje lijepo svi zajedno. Moj sin je poginija 1915. u Tirolu i borio se za nezavisnu Austro-Ugarsku. Dobro. Da nam bude glavni grad Beč. I što je onda po vama zaključak? A zaključak da se burja po svemu i spaćemo ko pasad u koritu. A mora se vratiti na 53. Nećete. A 53. Pozdravljam. Da, ne može, ne. Išli ste predaleko, preširoko, a ja evo koristim neke svoje ovlasti s ovog mjesta koje imam. Idemo mi dalje sa vašim pozivima. Između ostalih, evo danas smo čuli izjavu ministra turizma i sporta Tončia Glavine koji komentira turističku sezonu. Kaže da je izvanredna. Dobar dan, slušamo. Kaže, ima u medijima različitih pristupa, ali mi imamo izvanrednu sezonu. Po fizičkim pokazateljima, u dolascima smo rekordni. Predsezona je bila bolja, što potvrđuje to da idemo u smjeru da postanemo cjelogodišnja turistička destinacija. Vidjet ćemo. Dobar dan, slušamo. U eteru ste, izvolite. Evo, čućemo se za koji trenutak. Kaže Glavina, imamo informacije da će i postsezona biti dobra i taj rast treba tražiti u predsezoni i postsezoni, a nikako u ovom vremenu jer mi zato više nemamo mjesta niti pridonosimo razvoju turizma. Te brojke bi trebale biti na ovim razinama gdje su sada, a čak i da padnu po ministru, eto, ne bi bilo loše. Dakle, evo, prema njegovim riječima, puno je važnija ta predsezona i postsezona, a ovo što bi mogli nazvati srcem sezone, čak za taj cjelogodišnji turizam nije presudno. Dakle, evo, sad u ovom periodu u srcu sezone čak malo i brojke padnu. Posebno turistički djelatnici, svi oni koji žive od turizma, ne trebaju previše brinuti. Čujemo li se? Dobar dan. Čujemo se. A već ste nam došli. Biće niste ni otišli. A križ postavljen 1953. A znači vi nastavljate svoje, a onda moram i ja svoje. A nastavi. Eto ga, ajde, pozdravljam vas. Nećemo tako u širine, u daljine, u dubine. Naprosto format emisije to ne dozvoljava. Zato imate tih par minuta koje vam damo, evo da bi što je moguće sažetije i jasnije iznijeli svoje mišljenje, jer to sad sve nabrajati što je bilo, pa koji znamo svi da su postavljeni spomenici iz raznih povijesnih perioda, društvenih uređenja i tako dalje. Pitanje jest što je po vama neprimjeren spomenik, evo konkretno u Splitu, u bilo kojem gradu u Hrvatskoj, u našim općinama, naseljima, čemu naprosto više nije mjesto da bude ili kome nije mjesto da je izložen. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Evo ovako, sad se očekuje taj zakon, kako bi rekao, o zabranjenim spomenicima, ovako, ja bi ga tako nazvao. Da, neprimjereni kao, evo. Eto sad, po tom, ajmo reći maskom traženja zakona da se sruši taj spomenik tome navodnom četniku gdje u Borovom selu, ne znam ni ja. Ja mislim da je više cilj da se s time još poruši ovo malo spomenika žrtvama fašizma, odnosno žrtvama koji su pali protiv fašizma. Ja držim da je 100%, najmanje jedno 60-70% tih naših spomenika porazbijano. Pa onda da se ne bi dalje gonalo od toga, ajmo poskidati ove sve ostale. Ja bi volio da nisam u pravu, ali sve mi nešto na to miriše. Bojim se da će do toga doći. I to će nas silno razdijeliti. Što se tiče migranata, čujem da su u zadnje vrijeme jako velike rasprave, posebno nakon onoga što je onaj migrant u Zagrebu napao onu ženu i šta ja znam. I od toga se odmah nastavlja dalje ona teorija o namjernom slanju imigranata u našu zemlju, da bi se izvršilo, šta ja znam, zamjena stanovništva,
poništila se nacionalnost i tako dalje i tako dalje. Ja mislim u najmanju ruku da to nije istina, treba najprije potražiti prave razloge zašto ti nesretnici dolaze ne samo u nas nego u cijelu Europu. Bježe od zla, jedne od krvi gdje ih dalje sada plante njihovi ratovi. Drugi bježe od siromaštva strašnog jer nemaju gdje preživjeti. A sama činjenica da k nama dolaze familije sa malom djecom, pa zar ćemo biti toliko naivni pa povjerovati u to da i one organizirano dolaze, da ih šalje preko mora, da se potopi na tisuće i djece i žena i svega. Otkud ta jedan put teorija? Ja mislim da te ljude goni jad, bilo koje vrste goni jad u bolje zemlje kako oni misle. Druga je stvar šta pojedinci i grupacije koriste tu situaciju da bi na njima debelo zarazili, nimalo ne razmišljaju o tome koliko će ta sirotinja stradati i koliko već strada. Eto ga. Ja mislim da bi to trebalo malo bolje shvatiti, te ljude razumjeti i pomoći koliko god je moguće. A da ima negativaca u toj silnoj masi, pa to je sasvim normalno. I kod nas naši domaći ljudi ubijaju, ali treba poduzeti zakonite mjere. Da, ali evo kažu neki koji misle drugačije od vas da nas zapravo da ugrožavaju naše stanovništvo ovdje, naše ljude, radna mjesta. To ugrožavaju naše stanovništvo, to je kriva naša vladajuća struktura koja je ispraznila naše stanovništvo, poslala ga u Europu i sad se mora popunjavati ta radna mjesta. Drugog izlaza nema. Druga je stvar što je to Europa tražila, posebno Njemačka i neke još zemlje, pa je došlo puno više nego su one planirali da popuni radna mjesta. Jer sad se uhvatila panika i sad ne znamo gdje ćemo s njima. Ajmo je uputiti na Krim, neke dan sam ja o tome govorio, ne smijem Krim više niti spominjati. Ali ako budete imali prilike, dođite nekada kod mene, imate moj broj, pokušajte organizirati jedan razgovor sa mnom, baš vezano za Krim i za situaciju Rusija-Ukrajina. Dobro, evo imat ćemo to na umu da naši iz informativne redakcije, ako i kad uhvate vremena, vjerujem da bismo evo iz prve ruke, s obzirom evo na vaše životne okolnosti, mogli čuti informacije koje bi mogle biti zanimljive svima nama. Evo, neke stvari koje se uistinu događaju, a kojih naprosto nema vidjeti ni čuti u medijima. Spominjali ste migrante, pa ćemo evo dok pričekamo sljedeći poziv kratko i o tome zapravo u Engleskoj. Britanska policija se priprema za večeras za nove protuislamske nerede zbog najava krajnje desnih skupina da će napadati centre za tražitelje azila i imigrantske urede diljem zemlje. A antifašistički prosvjednici također su najavili da će održati svoje skupove. Na ulicama vlada napeta atmosfera uz sporadične nasilne izgrede otkako su prošli tjedan ubijene 3 djevojčice u sjeverozapadnom engleskom gradu. Vlasnici trgovina diljem Engleske prekrivaju izloge daskama, sličnim materijalima kako bi zaštitili imovinu tijekom najavljenih večerašnjih prosvjeda. Britanski premijer je na društvenim mrežama podijelio objavu o osuđenim prosvjednicima i poslao poruku: odmah smo reagirali. Ako izazovete nasilne nerede na ulicama ili online, suočit ćete se sa silom zakona. A najviše nereda očekuje se na sjeverozapadu i sjeveroistoku zemlje. Policija navodi da nitko od organizatora više od 100 prosvjeda koji bi se trebali održati večeras nije kontaktirao policiju, tako da nije poznat točan broj događaja. U zemlji će biti raspoređeno više od 2000 pripadnika interventne policije i najviše se nereda upravo očekuje na tom sjeverozapadnom i sjeveroistočnom dijelu zemlje. Evo, kaže tamošnja odvjetnica kako je zabrinuta da će se situacija rasplamsati. Sigurno da za takve sumnje itekako ima prostora kad su najavljena ovakva događanja. Dakle, grupacija koja imaju sasvim suprotna stajališta o ovako važnim društvenim situacijama. Imigracijski centri su na popisu potencijalnih meta krajnjih desničara.
Dakle, radi se o odvjetnici koja je govorila za tamošnje medije i ona se upravo i bavi pravima imigranata. Ovo je stvarno zastrašujuće, kaže, vrijeme za mnoge ranjive tražitelje azila, a također i za imigracijske tvrtke. Odlučila je i da će dio njenog osoblja raditi od kuće jer su uplašeni. Policija još uvijek prikuplja snimke s nadzornih kamera iz džamije koja je bila meta tijekom nereda u subotu. Sada ima dodatnu ogradu džamija kako bi spriječila prodiranje prosvjednika. Tamošnji muslimani kažu da je jedan muškarac još uvijek u bolnici nakon što je pogođen u čeljust dok su na džamiju bacani predmeti tijekom nereda. U svakom slučaju, vrlo napeta situacija, istina daleko od nas, ali kad se takva vatra rasplamsa, onda ta buktinja se zna i, ne daj Bože, širiti velikim brzinama. Tako da, eto, čovjek se uvijek u takvim situacijama nada, zapravo vjeruje da će razum prevladati, da pored ovakvih grupa ljudi postoji još puno više onih grupa koji će se isto znati ujediniti, solidarizirati, reagirati pravovremeno, na pravi način i evo nastojati izići iz cijele te situacije bez nasilja, bez, ne daj Bože, i žrtava. Dobro, ono što je službeno njima tamo prijavljeno jest da se zna za više od 100 prosvjeda i 30 protuprosvjeda planiranih za večeras, dakle nešto i za 20 sati. Slušamo sljedeći komentar. Dobar dan, u eteru ste, izvolite. Dobar dan. Slušamo. Zaspao sam i onda sam upao u onu emisiju, pa sad u ovu emisiju. Ne znam uopće jesu li slobodne teme. Jesu. Izvolite. Onda ću nešto što mi je bilo na glavi. Mene uvijek nešto padne na pamet u toku dana. Pošto sam na godišnjem, o čemu ću pričati, pa onda iskoristit ću. Znači, ja ću govoriti o dva imena, dvije opasne korporacije u svijetu, koje se nikad nisu isturene niti jednoj javnom mediju. To je Vanguard i BlackRock, kojom tobože upravlja istureno ime gospodin Soros i još par ljudi. Međutim, sve njihove smjernice, sve ono šta rade je okrupnjavanje. Znači, oni praktički drže većinu banaka u svijetu. Oni drže većinu industrijske proizvodnje hrane. Oni drže većinu korporacija u svijetu. Pa čak i u Njemačkoj drže preko 50%. I njihov cilj je okrupnjavanje svega. Sve je držati na jednom mjestu. Njima nije cilj prosperitet ljudskog roda, zdravija hrana. Njima je cilj sa šta manje novca zaraditi šta više. Kontrolirati sve. Kad se pojavi neko kvalitetan koji hoće upravo ovo što ja pričam, napraviti bolje, oni su tu sa kapitalom. Ako nećete prodati njima, onda će vas napravit će vam dumping, napravit će surogat proizvoda koje vi imate da vas sruše, da nestane. Jednostavno, nadovezat će se na ono, jučer sam govorio, moć. Apsolutna kontrola svega. A pošto su vlasnici preko 70% medijskih kuća, oni stvaraju sliku svijeta koju većina ljudi prihvati na ovaj način. Sad će reći ljudi da crnim. Ne crnim, nego prikazujem sliku svijeta do koje sam ja došao. Znači, Vanguard i BlackRock, vrlo opasne korporacije. Izvori vode, naši izvori vode, prodani su takvim korporacijama. Znači, izvor Vukovića Vrilo, izvor Cetine, odnosno drugi izvor Cetine, Vukovića Vrilo, od koje se crpi naša voda, otišla je za nekih 200 kuna dnevno, smiješnu cifru za Delaware Inc. Corporation fond, jedan fond u Americi. Ne zna se ko je pravi vlasnik. Ali u biti većina vlasništva upravo ova dva imena drže u svijetu. Pravo u Ukrajini nakon rata na obnovu Ukrajine drže oni. Oni su vlasnici, oni formiraju praktički većinu svjetskih vlada, parlamente, oni stvaraju taj privid demokracije. Sve, apsolutno sve, izbori za predsjednika, sve je režirano od strane ovih korporacija. Tako da svijet, potrebno je s naše strane da se osvijestimo, da dođemo do informacija kako svijet funkcionira i ko su njihovi vazali. Jednostavno,
Ja ovu priču nastojim progurat, jer ovo je jedina emisija da mogu progurat, dok god je mogu progurat. Ovo nije teorija zavjere, ovo je jednostavno moja spoznaja i ovo je ružna slika svijeta koji nažalost funkcionira po ovako. Izbori su farsa u većini država svijeta, to je dokazala Francuska nedavno. Kad se god pojavi taj stupanj svijesti naroda koji nešto krene, oni se tako mobiliziraju i krenu. Koriste ovo lijevi, zeleni, to su sve njihove snage. To su sve njihovi uhljebi, u hranidbenom lancu, oni su tu. Njihovi predsjednici država naši, onih, to je sve njihovo. Sabori, parlamenti, braća Kličko, Zelenski, sve je to njihovo. Pa pokušaju se matni čaj za ovu rata kad vide šta rade svom narodu, samo odgovori kažu, puf, sinko moj, ne možeš, pristati na ovu igru, nema povlačenja. Tako, u nedogled, njemačka industrija je taoc upravo njih i mogu govoriti do sutra, ali ako nekome uđe na uši, dobro uđe, ako nekome ne uđe, ne uđe i to je to. Neki su ljudi shvatili, dosta ljudi zna o ovome, ali nažalost svijet je prljavo mjesto koje ja bi volio da ovo ne znam, odnosno, mislim, ne mogu reći da bi volio da ne znam, ali volio bi da nije ovako. Nažalost ovako je. I bit će dok nas ne bude. Eto ga, živjeli mi. Hvala vam, pozdravljam. Evo, nije prvi put da u našoj emisiji i ovaj naš vjerni gledatelj, ali i neki drugi poprilično jasno, konkretno, pa ja bih rekla i dosta argumentirano govore upravo o tim centrima moći u kojima se zapravo odlučuje o svemu što je važno. Što je važno za egzistenciju, za svih nas. Tako da postoji, ja neću reći teorija, ali ne možemo zaobići da postoji i taj način razmišljanja i ta mogućnost da zapravo i svi ti izbori u kojima sudjelujemo i mi vas evo pozivamo s ove strane da sudjelujete i tako dalje, objašnjavamo vam kako su to vaše građanske dužnosti kao što to one i jesu. Kad čovjek ovako gleda i sluša situaciju, zaista se može učiniti da to sve skupa baš i nema previše smisla. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Lana, dobar dan. Pozdrav vama i režiji. Također, slušamo vas. Evo ovako, ja ću vama jednu pismu recitirati koja se zove Ništa vječno nije. Na ovome svijetu ništa vječno nije. Smenjuju se dani i trenuci sreće. Ali naša ljubav vječno će da traje i nikad kraja biti neće. Jedino sa tobom radujem se danu i novome svjetlu što nam nadu daje, da živjeti triba makar kako bilo, jer na ovom svijetu sve ko sjenka traje. Za sve dane što su prošli, za sve noći mi smo krivi. Ne vjeruju prazne priče, jer jednom se samo jednom živi. Hvala na pozornosti. Ajde, hvala i vama na stihovima. Evo, pozdravljam vas. Dobro, lijepo, evo ovako, tu i tamo kao neko osvježenje. Kad nam uđete u eter i sa stihovima, ajmo mi dalje, vidjet ćemo, sumnjam da ćemo dalje evo, tim umjetničkim vodama ploviti. Dobar dan, slušamo vas. Dobar dan, poštovanje. Pa ja ću sad predzadnji što je govorio da je sve to podređeno interesnim skupinama. To je ispravno, on govori. Ali ipak je cilj života bogatstvo, lagan život, luksuzni život, što može luksuznije, ne znam, lijep stan, lijepa kuća, neka vila, lijep godišnji. Jel vama to isto cilj? Pa kad bi mogo uzeo bi kad bi mogo, da. Ali eto, ne mogu prihodi, ne može. Kratka je socijalna pomoć, 105 eura, ne može. Da. A dobro, a ovaj gledatelj je govorio i o ljubavi. Je li ljubav važna? Isto? Pa naravno, pa ako je novac da ću ja sam Hrvat.
Pa ja ću svojoj supruzi naći 2 momka malo jača, nabildana. I znači s novcem, s novcem dolazi i ljubav. ponizni i poslušni i da ispunjavaju njene želje. Ipak je rodila 8 i ona men i 37 godina sutra. Sveta petka doveo je ja sa Vašera. Sutra sveta petka. S Vašera 87. doveo. Za nagradu njoj dvojicu nađem i kažem ponizni bit koliko košta. A i sebi bi našao 50 godina najbolje jer matke matka se rita i neće ona slušati. I isto bi lijepo živio, a puno pomogao naroda, puno bi i baš gdje treba. Novac je novac jer znate, imamo tvornice oružja, svi, Hrvatska ne proizvodi. Evo, velike zemlje proizvodi velik novac. A sad, znaju, onda će se uvijek narodnosti svijeta svađati, tući, pucati, pa će kupovati i zarađivati se. Pa mi smo imali iz Varaždina, Mihalić, ne znam kako se zove, sin od HDZ-ca, on prodaje testove. Od covida za 100 eura, sad je bitno ko je bolestan, on je njem dao da je zdrav, pa idi tam, pa možda ćeš i drugog zaraziti, možda će onaj umreti, ali on kaže, aha, 100 eura, ja sam zaradio, a sad što je neko umro, a šta ima veze? Kao i alkohol, ovi toče, iako omladna pijana, pa voze brzo auto. Jutro su 4 tamo, općina Dicmo, gdje su poginule 2 sestre, Petra i Jelena. Pa su 4, eto, jedan je kritično, 2 teško i jedan lakše ozlijeđen. Kod nas je jučer ujutro 2 mladića, eto, 17 i 23 godine poginula su. A da li je droga? Onaj ko prodaje drogom kaže ja moram gledat na novac, ne mogu ja sad gledat. A što ti kupuješ drogu? Znate, to je kao i rat. Uvijek ideš u rat, ne možeš nikad ići u rat za državu, niko ne ide. Ali ideš za tu osobu. Pa recimo, neko je išao za maršala Tita, za partizane. A neko je išao u rat za ustaškog poglavnika, doktora Anta Pavelića. Ne možeš ići u rat za Hrvatsku, jer Hrvatsku niko ne može odnijeti. Ne možeš natovariti na kamion Hrvatsku pa odvesti negdje. Neko je išao za Adolfa Hitlera išao u rat. Neko je išao u rat za Slobodana Miloševića. Dobro, ajde, što želite danas poručiti? Pa novac je novac. Ja ako imam svoj vojsk, onda ja njih pošaljem da idu u borbu, a ja ne bi nikad, ja bi uvijek napravio sporazum. Novac je novac. Bog je velik, ali 100 eura je puno veće. Za 100 eura možeš svašta kupiti, a za Boga ako ja tebi kažem da ja vjerujem ti žeć, pa vjeruj ti šta, i ne mogu ga ništa kupiti. A kad ja donesem 100 eura, a ja sebi pečeno pile 5 eura i 29 centi i semele i napuckam se, novac je novac. I imao bi ja i 10 svećenika naših katoličkih koji bi se klečeći molili svete mise za mene. Pa ja ga plaćam te da se moliš Bogu za mene. I klečeći ja i časne sestre bi natjerao da mi moraju klečat, jer ja plaćam. Novac je novac i pred novcom uvijek budi ponizan, klekni do crne zemlje, novac je novac i samo novac, onda tebe žene vole. Onda ti ideš medicinu u Švicarsku liječiti, ne moraš ići u Hrvatsku, pa on kaže dođi sad 2 godine. Ne, u Švicarsku avionom dođem i kaže molim da se mene liječi. I žene me onda vole, jer ja onda njima kupujem skupe lančiće, prstenje, parfeme, haljine, limuzine. One mene vole onda. Sad kad nemam para, a voli me žena, dobro je i to, mislim, i žena kad te voli, isto je dobro. Voli vas bez novaca, jel? Pa, voli bona kad bi neko bio parajlija, a dobra je bolja od Kolinde. I mlađa godinu dana od Kolindi. Kolinda je 68, ona je 69, došla, išla u školu. A da evo kažem, u svu tu socijalnu pomoć koja je tako mižerija, ona vas voli. Pa volim, ali ona bi sigurno malo prošarala, ali kad eto ne može, nema kratko, sve kratko, nema, teško je. A ako prošara, ona ne čuje. Ne smijem se ja ljutit, ja sam Hrvat, rimokatolik i ona mora svoje malo dušu odmoriti jer trebalo je 37 godina sa mnom
jer sam ja bio 20 godina taksista, pa mjesečno sam sigurno i ja obljubio drugu. Tako da mora vaga u životu. A znači jeste, jel? Jesam. Jesam, bio mal, bio para, bilo života, muzike. Jel vam žao radi toga? A? Jel vam žao radi toga? Ne, pa kako će biti žao što sam ljubav vodio? Žao mi što nisam još više, neka sam i fulo, a mogo sam. I u Njemačkoj, neka ljubav, živa. A smrt, ratovi, mržnji i nepravdi, živa ljubav. Pa pred Bogom ja kad dođem, ako Bog kaže, a ti si bio s drugom ženom, ja ću reći, da Bože, jesam bio, sam vodio ljubav. A da li ćeš me kazniti, ja nisam nju tu, koja sam plaćao hotela, ja sam išao na more. Dobro, to ćete vi onda rješavati na onome svijetu. Dobro, ajde. Hvala vam. Eto malo i crnog humora danas. Slušamo mi vas dalje. Teme su po slobodnom izboru. Dobar dan, u eteru ste. Dobar dan, iz Rijeke zovem. Evo, malo sam se nasmijao gospodinu koji to je lijepo rekao na jedan ironičan način. I sad ja vas pitam što je tek sa onim ljudima koji štampaju novac? Kako tek oni provode svoje živote i koliko je njima stalo recimo do sirotinje koja ima, ne znam, 300-400 eura penzije i koja im daje glas, ali dakle ono što sam jučer počeo govoriti, znači svijetom vlada takozvana okultna oligarhija. Da je to okultna oligarhija, već sam rekao što su njihovi planovi jako dugački i mi ne znamo koja bića uopće stoji iza njih i na koji način, to će mnogi reći da je to teorija zavjere. I ono što sam htio reći, mi vidimo da su tu i rituali. Znači, vi kad imate nekakva otvaranja, zadnje je bilo olimpijske igre, ali bio je tamo tunel u Švicarskoj i tako dalje, vi imate nekakve performanse, plesače koji izigravaju zombije, pa imate nekakvo rogato biće i tako dalje. Nešto slično ko onom zlatnom teletu, pa neka bića koja se spominju u Bibliji i tako dalje. Da li je to čisto performans ili ne, neka ljudi sami odluče, ali vidimo recimo i estrada. Mnogi na vrhu te estrade, mnogi pjevačice koji se uzdignu, koji zarađuju veliki novac, pokazuju neke simbole, recimo zatvore jedno oko i onda tu govorimo o onom trećem oku koje je zapravo izvorno kršćanski simbol, on predstavlja Božje oko, ali oni dosta kradu te simbole. Dakle, te simbole koje oni koriste su zapravo simboli koji se inače koriste, ajmo reći, u nekim duhovnim praksama i tako, ne mora to biti nužno magija, ali oni to pretvaraju u to svoje. I onda ispod stalež kojeg mi možemo vidjeti su ovo što je moj prijatelj spomenuo, recimo Black Rock Avantgarde, znači to su jednostavno ti pobjednici u ratu. Kad mi postavimo pitanje ko je pobjednik u ratu, evo, to je znači Black Rock, Vanguard i takve recimo, takve neke fondacije, kako bih već nazvao, koje će onda zauzeti to što je bilo u ratu. Evo, recimo, mi smo sad imali Oluju, svaka čast našim borcima i sve to. Ja neću umanjiti njihovu žrtvu, ali evo, gledali smo recimo što je Vučić govorio o tome. Zašto je on govorio o tome? Pa zato što je prije 2-3 dana njemu šetao njemački Scholz, došao je, neću reći po srpski liti, nego po njemački liti, on to sad mora pravdat svojim građanima zašto je on prodaje taj liti koji inače normalne države ne kopaju, pa je, ne znam, u ovome Francuskoj je bila reprezentacija Kosova, znači praktički priznao je i Kosovo i sad on mora ljudima to objašnjavati, pa mu je lakše preći, ne znam, na Ustaše. Evo, ja sam tamo našao jedan video koji kaže Ustaše i srpska opozicija slave Oluju. Znači, vidite, to su ti naslovi koji se nude ljudima da bi se nešto prikrilo. Ponavljam još jedanput, ja tu ne umanjujem našu žrtvu naših boraca i svih onih pali i majčine suze i tako dalje, ali moramo jedanput pogledat
koja je pozadina svega toga, što je ostalo recimo od Hrvatske. Dakle, mi smo pobjedili u ratu, u redu. Što je sa našim generalima, Diso, što je sa našim bankama, što je sa našom proizvodnjom, što je sa našom trgovačkom flotom, što je u konačnici s našom vojskom. Mislim, ja bih volio da bude vojski što manje, više bi volio da se države mogu dogovoriti i reći evo radit ćemo sporazum i dogovore da bude što manje, da se smanji broj vojske i naoružanja, a može se ići suprotnim smjerom trka u naoružanju. Ko što sad, evo, NATO pakt to radi i opet mi ne postavljamo pitanje od kuda dolazi sve to. I recimo, evo, Britanija. U Britaniji gledamo scene koje meni nisu drage. Ja sam često govorio protiv zamjene stanovništva. Te scene nisu drage. Ali u čemu je problem? Političari žele da ti ljudi navale na te migrante koji nisu krivi. A pravi krivac je političar, odnosno onaj koji je tom političaru dao te naputke. Jer pazite, da biste vi napravili zamjenu stanovništva, vi morate imati jako dobro organizirano to. Pa vi da jednu ekskurziju u školi organizirate, to 5 puta dolaze ovi iz agencije, pa ćemo tamo, pa ovamo, pa ovo, pa ono, pa roditeljski sastanak, pa ovo. A zamislite vi kad ovako, u Hrvatskoj se sprema još 200.000 novih migranata, pa kao nemamo radne snage. Pa kako smo do sad jeli bez njih? Pa nisu nam oni nosili prije, 20-30 godina hranu na motorima i tako dalje. Tako da mi moramo, ono što uvijek govorim, mi moramo update-at naša razmišljanja. Nije ono onako kako je bilo nakon pada Berlinskog zida kad smo imali Sovjetski savez, komunizam, kapitalizam, Njemačko se išlo zarađivati, raditi kuća. Sad imamo potpuno druge informacije, nove informacije, svjesniji smo i na taj način bi trebali razmišljati. Znači imamo novi operativni sustav, da se izrazim informatičkim jezikom. I sad je pitanje da mi to iskoristimo i da se, ja mislim da je ovo čak jako, jako dobro. Recimo, COVID kriza je bila jako, jako dobra da mnoge stvari iscure, da mnoge stvari koje su oni prikrivali, da ljudi shvate što se događa. Hvala vam. Hvala. Evo, otvorili ste dosta tih pitanja za razmišljanje. Svjesni smo, nećemo bježati od toga da mnogi onako s negodovanjem gledaju u migrante, pa evo i ovdje po našem Splitu bilo je vrlo ružnih situacija i tako dalje, a pritom ovo što je kazao gledatelj se zaboravlja da ti ljudi nisu tu došli silom, neko im je otvorio priliku, neko im je ponudio, evo konkretno Hrvatsku, radna mjesta i oni imaju obitelji, svoje živote, svoje potrebe. Dakle, ako uopće treba tražiti krivca, oni sami, dakle oni to sigurno nisu. Dobar dan, slušamo. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Slušamo. Dobar dan. Izvolite. Zovem vas iz Zadra, molim vas, samo da vam kažem, mislim, ja vam se divim stvarno kako izdržite ove ljude neke koji govore tako o nevažnim stvarima i takve gluposti što valjaju, mislim, to se treba riješiti. Budite tako dobri pa to riješite što prije. Mislim, kako bi vam rekla, da te ljude prekinete, da ne govore takve gluposti što govore. Mislim, ovaj gospodin što govorio od minimalnom mirovini, kako dobija naknadu od države, a on takve gluposti govore. Mislim, to troši se vrijeme bez veze. A ima toliko tema interesantnih i ljudi tako što govore. Ajde, što vi smatrate, o čemu bismo trebali? To je sve u redu što vi govorite. To je u redu, ja vašu emisiju gledam više puta i to je ok. I mislim u redu je, ali neki ljudi pre knjige pišu kada razgovaraju, razumijete? Oni govore po sata govore. Mislim, i to takve neke gluposti govore da ti slabo dođe. Stvarno, da ne možeš gledati. A mislim, ima ljudi što govore ok, mislim, ali mislim, previše im dopustite. Kad vidite da su dosadni, što ih ne prekinete. Samo vrijeme te gubi se, razumijete? Dobro, razumijela sam vas. Mislim, ja vas poštujem i vi ste ok, ali Paško to sredi brzo. On to sluša i ono samo kaže dobro, doviđenja, hvala i gotovo. Mislim, kada li čovjek, on ne zna razgovarati, a kamo što drugo. Evo, sve sam vas razumijela.
Hvala vam. Jeste mi razumjeli? Jesam, pozdravljam, ali nisam rekla da ću vas poslušati, ali razumjela vas. Jesam, nemojte, šteta vam je gubiti vrijeme i svoje, a i nekih drugih gledatelja koji imaju što kazati, da biste komentirali da neko govori gluposti, jer onda zaista može zazvučati da baš vi govorite gluposti. Ajmo mi dalje. Osvrnuli ste se na srbijanskog predsjednika, na Oluju, gdje on već godinama u ovo vrijeme evo, ima istu tu svoju retoriku, naziva Oluju najvećim etničkim čišćenjem u Europi nakon Drugog svjetskog rata. I dalje Vučić tvrdi da je iz Hrvatske protjerano oko 250.000 Srba i ubijeno više od 1700 ljudi. Dobar dan, slušamo. Dobar dan želim vam svima. Izvolite, pozdrav slušamo. Spliti, pozdrav Rijeci. Cijeli svijet upade u stupicu. S njima zajedno i Vučić. Ne zanima me uopće njegove komentari, niti bi se trebalo uopće obazirati na to. To je njegov dnevni dozator i to je njegova hrana duše, na drugo nema šta. Ja bi se nadovezala na prijatelje Rijeke i Splita i mislim da se ovdje i radi i o krojenju nove svjetske karte, odnosno prevladavanje Azije da preuzme prevlast moć u dogovoru s ove strane zapadne. Zato se čeka da Trump pobjedi da bi se moglo krenuti nekakvim slijedom, ajmo reći, očekivanja i nada nekom miru, kvazi miru, ja se ne nadam baš vele. Očekivam da pobjedi mudrost, ali ovdje je upleteno masu faktora i oni koji su naveli moćnike, slažem se i ja i čitam između i razumijem totalno ako mogu, ali nema vremena u ovoj misiji prikazivati stvari neke se ne smije niti od te kontroli, mora narod probirati informacije, prisluškivati, ogledavati, to svaki dan napominjem. Jednostavno je upalo se u stupicu što se tiče migranata i migracija svjetski i preko Hrvatske što se radi i odigrava. Mi nemamo blage veze. Prva ja nemamo nigdje dotok informacija, osim ako ovako nećemo na neki svoj način i neku svoju ljudsku intuiciju gledati. I s božanske strane ovo je izazov biblijskih razmjera, ide se u tom smjeru da se izazove faktički Boga svemogućeg. Ja sam to govorila za vrijeme korone. Mislim da je na sceni moć da se preuzme vlast ljudskog uma na zemlji, da se s njim odrađiva svojim planovima sotonskim. Znači, izazov je došao svakome do grla. Nije bez razloga ovo što se događa. Ovo je katarza čovečanstva. Jučer je bio 79. obljetnica Hirošime. Niko živ, niko ne spominje niti u vijestima, niti A, ni Z, a kamoli M od mira na ovim prostorima bukti na sve strane. Niti ko želi požar gasiti, nego još lože, još jače i jače. Iz jednog prostog razloga, da bi se dokazalo da Duh Sveti i Sin Božji, Isus Krist, koji je Evropa i njegova civilizacija, kršćanstva, usvojila i živjela njegove ideale i njegovu vjeru širila ljubav, oprost. Mi smo izloženi paljbi sa svih strana. Istok, zapad, mi smo u sredini. Ljudi moji, ako ne shvatimo šta nam se dešava, onda jednostavno budemo prekrižimo ono što je, znači svoj Bogom danom, živorođenom, zdravorazumskom, dovoljno je da vidimo šta je. Evo imaju priliku naši iseljeništva, čak i 4. pa čak i 6. generacije mladosti da se vrate u Hrvatsku praznu, polupraznu, da je rade. Izvoli Plenkoviću, dokaži da je naš suverenitet, da je naša nacionalna Hrvatska još živa i da imate snage iskorak napravi bez obzira što smo u Europskoj uniji. Zašto niko ne može Orbanu ništa? Zato što ima onu stvar da dokaže da radi za svoj narod. Je li to neki problem? Je li treba klanjati se glavom svakome? Zbog čega i iz kojeg razloga? Zbog love? Pa sutra neće biti više love, doće kriptovaluta. Kad se bude napunili svi para ko brodovi, proglasit će nevažeći papir.
O tomu se radi što su oni sposobni, već imaju plan za to. Već se radi na tome i negdje se odrađiva. I ako dođe Trump na vlast, neće biti novca. Radit će vam biti kojeni i ostale stvari. To je vrlo jednostavno, toliko umrženo da vidiš ujutro kad se ustaneš, ma na mjesecu već žive ljudi. Mi ne znamo ni ko je ni šta je. Di su to i veliki humanisti? Di su ti ljudi koji imaju moć i bogatstvo? Jesu dali koricu kruha u Gazi? Je li iko proglasio da je rat odvratno, pojavno, poremećeno umno, smišljeno strateško oružje da uništava? Iz kojeg cilja? Pa Boga mi nije iz plemenitoga, nego iz nekih loših namjera. Dakle, Bog postoji. Kako za koga i kako ga go živi i vidi sliku kroz svoj život i živi ga kroz sebe i svoj život, svoje obitelji. Ali šta je problem? Problem je ono. Nismo vas mi prekinuli, žao mi je. Evo, mislim da je sasvim jasna bila vaša poruka. Imamo dosta gledatelja koji očekuju, žele dati svoj komentar. Rat kao takav, evo, čovjek ne može vjerovati u današnje moderno vrijeme. Evo, kad smo dosegli vrhunce, rekli bismo, tehnologije, umjetne inteligencije, uopće, evo, došli do jedne razine da čovjek u tom kontekstu može baš lijepo živjeti, a ratuje se i dalje, a na pomolu su i samo što se još nije zaratilo i na drugim područjima. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, ja ne znam da li sam ja sad... Jeste, izvolite. Jesam, malo sam čekala, tako da ono što sam si mislila da ću moći reći, zaboravila sam, pa ću spontano, ako bude nekom dosada, neka mi oproste. Dobro. Najprije htjela bih vas puno pozdraviti. Konačno sam vam našla sad na drugoj televiziji. Mislim da sam vas pronašla, da vas vidim, baš mi je drago. Dobro mi izgledate, to moram najprije reći. Ja sam vam inače jedna dole Prominka, pa kako je bila ta proslava Oluje i to, i ta moja nesretna familija koja je nastradala, isto to me jako ganulo i pogodilo i to, a silom prilika sam isto otišla u Njemačku sa 20 i tu se nalazim sada na godišnjem odmoru i slušam svega i svačega i o tim nesretnim, kako bi rekli, bi Zagorci rekli, dotepencima. Nažalost, oni isto nisu krivi, kao što i mi nismo krivi što smo otišli u strane zemlje, da ih je tako se nesretno dočekuju. To stvarno i oni nisu krivi. Ima nas svakakvih, morali bi možda imati malo više tolerancije i koje čega. Ali eto, nažalost, ako je, mi smo svi zabavljeni sa sobom, sa svojim problemima i jednostavno zaboravljamo da i drugi ljudi moraju živjeti. A to, eto, čovječanstvo je tako da jednostavno svuda nema mira, nažalost. Tako da me, eto, zaboravila sam koncept što se inače mislila nešto pametno reći, pa onda vas neću puno duljiti. Htjela bih sve pozdraviti. I drago mi je, dobro vodite mi ovu emisiju i svaka čast, puno pozdrava. Hvala, lijep pozdrav i vama. Evo, žao mi je, zaista znamo da neki dugo čekaju, neki i izgube tako čekajući i strpljenje. Što ćemo, tako nam je, kako nam je, puno vas je. Ljudi imaju potrebu iznijeti svoja razmišljanja, a mi smo tu, evo, svakim radnim danom. Ja vjerujem da ćete svi doći na red. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, jesam ja u eteru. Izvolite. Ovako, pozdravljam vas i čestitam na izdržljivosti. Druga stvar, bilo bi dobro da uvedete opet obavezne teme, jer onda ljudi mogu iznositi ciljano svoja razmišljanja. Pa bi se spriječilo ove razne pozivatelje stalne da govore stalno o istim temama. Treće, lijepi pozdravi Pašku. A četvrto, bilo bi dobro kad bi se organizirala neka akcija
za skupljanje novca za porodicu u Puli koja ima 13 djece, da im se kupi kuća i da im se problem riješi za stalno. Eto, lijep pozdrav i to je ono što sam ja htjela poručiti. Dobro, lijep pozdrav i vama. Što se tiče evo te vaše inicijative za obitelj u Puli, ja bih vas odmah sad uputila dalje da na našu redakciju, našu ekipu iz informativnog programa. Vidjet ćemo što se tu da realizirati, evo, pozvati i druge neke medije, pa tako zajedničkim snagama pokušati pomoći evo i obitelji u Puli. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Evo, samo da smanjim Dobro. Evo ovako. Ja sam zadnji put govorio ima 5 dana. Gospođo, sjećate se da sam dao prijedlog za mirovine. Od tada. Alo? Da, od tada, što? Od tada. 6 dana. Nijedan se umirovljenik nije javio i rekao da mu je mala mirovina, ništa. A znate zašto? Zato što sam ja dao prijedlog. Šta? Zamislite da je neko dao iz Rijeke, iz Splita, svi bi skakali i vikali. Eto, to je to što ja gledam. I baš sam to namjerno napravio. Niko nije rekao riječ o više da mu je mala mirovina. Baš sam to gledao, jer gledam emisiju. Znate, a ne javljam se. Jer ko će se boriti? Ja se ne mogu boriti ovdje nekim stvarima. Ali dobro, to sam htio reći. I po meni, što se tiče mirovina, s tim smo završili. Šta se tiče socijalne pomoći, pa dajte, molim vas, ukucajte tu. Čovjek stalno govori da je socijalna pomoć 105 eura. Socijalna pomoć je najmanja, to su ljudi koji nemaju ništa, koji nikad nisu radili dana staža. Ništa, oni dobijaju socijalnu pomoć. 150 eura je socijalna pomoć, to je malo, ja to nego, ali nije 105 nego 150. Oni koji su se razbolili, oni imaju 200 eura socijalnu pomoć. Ali opet napominjem, to su ljudi koji nikad ništa nisu radili, ni dana staža i nemaju ništa. Ništa nemaju. I to jedan put da riješimo i da vi to rešite i ukucajte, pa recite gospodinu, nije istina da je 105 eura, nego 150 i sad će se dignuti 7% ta socijalna pomoć. Ja znam da je to malo. Ali opet vam govorim, meni je jadno da neko više se nije javio od mirovine. Nikad. I neće. Znači da su svi zadovoljni. Eto, gospođo, to sam htio reći, a dalje neću govoriti jer znam da neki ide na živce. Eto ga, doviđenja. Ajde, lijep pozdrav i vama. Gledajte, ima tih raznih kategorija socijalnih pomoći. Ja u to ne bih ulazila s ovog mjesta. Mislim da to nam baš i ne ide nešto posebno u koncept emisije. Ljudi iznose svoje situacije. Ako netko ne govori istinu, umanjuje tu svoju socijalnu pomoć sa tih 150 na 105, žao mi je da se šire dezinformacije. To je ono što nije poželjno za eter, ali evo, provjeravati kakvih sve ima kategorija tih socijalnih pomoći. Evo, ako želi gledatelj koji je prozvan pojasniti kako to 105 kad bi trebao, evo, po ovom drugom gledatelju imati 150 minimalno. Dobar dan, slušamo. Pa evo, ispalo da sam iza njega, ali iza gospodina prije, ali jednostavno ću reći bez vrijeđanja. Mislim, ne slušam ga, ne vidim ga. Mislim, on spominje gospodina iz Rijeke, spominje mene, ali ne slušam ga. Jednostavno, nije mi na kako se kaže, pomorski, nezir. Nije mi na neziru, kako se ono kaže. Nije jednostavno, ne vidim ga i gotovo. Ima svoje teme i to je to. Tako i ne očekujem da neko se referira na moje. Meni je strašno zašto gospođa pod Biokovom, kako ona kaže, nju potrefi da uvijek izbaci. A ona lipo krene onako lagano i onda stvarno eksplodira u svojoj unutrašnjoj spoznaji. I jednostavno, kad ona krene, doslovno me iznenadi jer iz nje pršti sve. Pršti jedna spoznaja unutrašnja i to mi se strašno sviđa. To je moj, ja uvijek govorim moje. Ja ću pohvaliti nekoga kod meni, neću reći da je moj, nego da bi, ako sam uložio neki trud u životu, ja sam malo prepotentan pa ću reći ne očekujem, ali kad vidim dublje još od mene, jače, bolje, naklon kapa da poda i gospođa svaka čast, nema više. Vratit ću se malo na Ameriku, ta Amerika je ogromna, mislim, Amerika je ekonomski ogromna, tu nema priče, ali ona je ipak većinom sazdana na lažima, na pljačkama,
na formiranju burzi, na instant krizama, na štampanju novca. Sve svjetske krize, velika svjetska kriza 2009. godine, Detroit, propast autoindustrije američke, Čerčane i ostalo, propast njujorške burze, to je sve upravo taj američko-hazardski lobby, anglo-saksonski lobby, bez truda zaraditi, zgrniti novce. Preko noći cijena konoplje, na primjer, ili soje na svjetskom tržištu, instant, plasiraju se informacije preko medija, ide kupnja, prodaja, zaradi se 38 milijardi u jedan dan, u nekoliko stotina tisuća klikova. To vam je ta Amerika. Jer da je ona, ja bi je poštovao, da je ona sazdana na kvaliteti, da ona stvarno pravda društveni bruto proizvodom pravda tečaj dolara. Ne. Ali ono što je gospođa rekla, dolazi drugi pandan, dolazi jedna ogromna Azija. Ljudi moji, jedna ogromna Azija i jedan ogromni potencijal Afrike. Afrika je puno veća nego što se nama prezentira. Afrika ima najveći potencijal na svijetu, a Azija je došla jedne ogromne razmjere koji nisu javno prezentirane. Azija je ogromna. Japan je odavno ogroman, o Koreji neću govoriti. Nažalost, opet one Vanguard i BlackRock drže tu dosta svojih pipaka, što bi rekli, u tom segmentu, ali Azija je strašno nešto. I ona je prešišala praktički Kina, Indija u IT industriji, to je strahovito. Koreja sa Samsungom, Hyundaiem, to je strašno nešto, mislim, to su parametri ogromni. I ovo što je gospođa rekla strašno bitno, bila je obljetnica Hirošime i to. Pa nigdje ni trun spomena da su Amerikanci, ne smije se reći da su Amerikanci bacili atomsku bombu. Ko je to selektivna informacija? Znači, kao Amerikanci se pravdaju da su bacili atomske bombe na Hirošimu, Nagasaki i da su time spriječili nastavak svjetskog rata. A to što su sravili s zemljom, 2 grada i nevine ljude, gradove po preko 100.000 ljudi, to uopće nije bitno. A reći vam jedan podatak da povučem paralelu. Za vrijeme savezničkog pomaganja ovdje u Dalmaciji, saveznici su bacili bombe na Kaštela i Split i napravili su više direktnih žrtava smrtnih nego ustaše, partizani, četnici, Talijani, Njemci u 5 godina rata više nego u tih par dana bombardiranja više ljudi poginulo. Pa to govorimo o tom subjektivnosti, objektivnosti, šta je istina u biti. Kad oni u par dana pobiju, to saveznici nama pomažu i pobiju više ljudi nego 5 godina patnje. Rat ne valja nikad. Ali to su ljudi moji činjenice. To su apsurdi tih informacija, medija, svega. I koje je rješenje svega? Pa ljudi moji na selo. Selo je rješenje svega i upravo ove sile se bore da smo mi individualno sposobni, samodostatni, samoopstojni. Znači naš bunar, naša gustirna, vridi zlata, naša pomidara ispred kuće, naš kokošinjac, naša jaja, to je zlato, a oni se bore svim zakonima da nam to uskrate. Dobro, hvala vam. Dobro, hvala vam. Samo da kažem jedno kratko, ima krasnih ljudi koji nemaju prostora, volio bi da za neki drugi televizija zove, ako možete zove neke ljude, recimo tipu Kreše Miška, ljude koji smo spominjali, Krešimira Miška, koji je genijalac, pa onda nekih ljudi koji su dolazili, koji su u vrijeme korona krize, gospodin Pavletić, pa gospodin Valijeri Vrček, da izovne pašku emisiju, da malo govore ovu stranu o kojoj ja nastojim isto pričati. To su krasni ljudi koji su riskirali svoje pozive i svoj status u društvu u korist istine, ništa više. Eto ga, živjeli. Hvala vam, hvala. Evo, čuli smo prijedloge. Pasko, zovi, piši. Evo, nastojat ćemo mi to teško sad, evo, kroz kolovoz, Bog zna što, i doći do ljudi je teže, znate i sami. To je naprosto evo, takvo to ljetno vrijeme, ali kad krenemo evo, sa tom jesenskim programom, vjerujem da evo, veliku većinu toga što vi predlažete zaista neće biti nikakav problem realizirati. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite, slušamo. Evo, lijepi pozdrav. Slušamo vas. Ovako, dobro veli čovjek. Ja sam živjela 15,5 godina na selu, 40 godina u gradu i sad 22 godine živim na selu. Mislim da je to. Evo, nego nešto drugo. Bilo je u petak gospodin Paško. Znam za njegovu bolest od ranije još, a nažalost ja sam imala u obitelji isto tako. Nema više, sad je umrla, to mi je bila rođena sestra koja je dobila sa 7 godina
stvari mama je pokojna pričala da je doživjela neki strah. Ali dobro, sad je to bilo, nje više nema. A ja sam živjela isto u susjedstvu gdje je bila jedna mlada djevojka, isto je imala, mislim, to je grozno. Mislim, ja se sad toga dobro sjećam i ona je išla negdje 80-ih, išla je u Ljubljanu i njoj su ugradili neki čip, tako da kad je ona trebala dobiti taj napadaj, taj čip je nju upozoravao. Ja ne znam sad da li to još uvijek postoji, pa ja bi evo gospodina Paška pozdravila, pa mislim on je novinar i sve možda zna, pa ako ne zna, nek se propita, mislim da li to još postoji, to je toj djevojci pomoglo. Aha, dobro, pa hvala na informaciji. Mislim, a ja ga evo puno ga pozdravljam i ja mu zamjeram što se išao ispričavati gospodinu iz Lečevice. On je potpuno u pravu, gospodin Paško. Dobro, to su njegove odluke osobne. Da, znam, ali mislim se ideš ispričavati čovjeka koji te napada 2 puta. Nema tu isprike. Vi ste voditelji i što ću ja vas napada? Vi imate svoj program, mi ako ćemo zvati, a ako nećemo ne moramo. Je li tako? A ne da vas vrijeđamo i da ne govorite. Mene je isto koliko puta je isključilo, ali ja nisam nikad rekla vama. Ne moram zvati, ali ja ako ću vas zvati, ako me isključi. Ništa, evo, to ja sad imam poruku za gospodina Paška, pa lijepo ga još puno pozdravljam i želim mu puno sreće u životu. Evo, meni su sad suze, sjetim se svog. Mislim, to mi je bilo rođena u obitelji, ali to je nešto strašno. Mislim, ko to ne zna da... Ne znam, želim mu svu sreću svijeta. Hvala vam. I vama isto lijepi pozdrav. Hvala vam, lijep pozdrav i vama. Da, to vam tako malo grublje rečeno zapravo dođe. Zovete, dajete svoja mišljenja, međutim zadnju riječ imamo ovdje mi u studiju i to vam jednostavno tako po prirodi stvari, uređivačkoj politici, evo kako god hoćete, to što je napravio Pasko Tomaš, nazvao pa se ispričao javno, po mnogima nije ni bilo zatim potrebe, da ne govorimo da se evo zaista po svojoj odluci ogolio pred vama, evo to je njegova veličina i u poslu i privatno, a evo pozdrave on čuje, itekako čuje jer Pasko budno prati program. Slušamo vas, dobar dan. Alo, dobar dan. Izvolite. Pozdrav vama, režiji i gledateljima. Slušamo vas, izvolite. Odgovorio bi ovom gledatelju što je govorio za mirovine. Ja sam slušao, govorili su pozivatelji i na ovoj i na drugim emisijama, na drugim televizijama. Govorili su i shvatili su da on traži uravnilovku. I jedna gledateljica je rekla dosta nam je bilo uravnilovki. A on zna šta je uravnilovka, za mene je bila dobra. Za nekog to nije. I zato se ljudi ne javljaju. Međutim, ima nešto drugo. Ništa mi preko ovih emisija što se tiče mirovine ne možemo postići, možemo komentirati, ali ništa mi ne možemo znati gdje se obraća za visinu mirovine. I na koji način se treba tražiti da se, znači preko lokalnih televizija ne možemo ništa. I nije u pravu, malo je ružno rekao za ljude koji su na socijali da nikada nisu radili. Nije točno, moramo znati, jer većinom su ljudi bolesni, nesposobni za rad. Znači, bio je nekad sposoban, to u kakvom stanju on sad živi, znači bez ikakvih primanja, normalno da mora ići na socijalu. Međutim, ne daj Bože nikom. Jer to spominje gledatelji iz Slavonskog Broda i istina da je malo. Međutim, nažalost, fond u našoj državi nije jaki pa ne možemo imati više. U tome je problem. Tako da ja ne bi o tim ljudima koji primaju socijalnu pomoć ne bi, ja jednostavno u neku ruku žao mi je što su doživjeli to. Neka se bore da dobiju više, jer zaista je to malo da od toga, tako reći, od prvog do prvog živi.
što se tiče toga. Moramo razumjeti, ljude ne možemo svi imati. Znači, ima nas puno koji nemamo, a ima nas koji imamo previše. Međutim, nažalost, velika većina nije osjetljiva, pa da kaže, aha, moram ja na neki način pomoći i on da i on ima. O tome se radi i to je, nažalost, uvijek bilo i bit će. Tako da to su problemi, jer sigurno niko ne bi želio ići na sasvim malo primanja da bi, kao neće raditi, pa on ne može više raditi. Ti ljudi ne mogu više raditi. Konkretno ja govorim za pozivatelja iz Slavonskog Broda, čovjeka godinama taksirao. Znači radio je on je zaradio neku mirovinu. Sad, koliko je zaradio, to je u pitanju. Hvala vam. I vama hvala. Čuli smo vas. Eto, zato vam je nezahvalno tako direktno se dirati, donositi zaključke, jer ne bi sad to imalo kraja, a ne bi imalo ni smisla da svaki gledatelj koji prima socijalnu pomoć priča o svom slučaju, o visini te socijalne pomoći i tako dalje. Bolje se, evo, na taj način na koji ste vi, ne baviti tom temom. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, ponovo moram odgovoriti vašem pozivatelju. Dakle, ovo što ja kažem, to je pred Bogom. 105 eura. Ali imaju, dobro ste odgovorili, kategorije. Dobit će 150 eura socijalne pomoći osoba koja nije u bračnoj zajednici, dakle samac. Ako ima obitelj, tad je 105 eura po osobi. Moj prijatelj ima 150 eura i njegova prijateljica s kojom žive 150. Dakle, 300. Ako bi se vjenčali, tad dobiju 210 eura. Onda je 105. Tako da je to poticaj, ako nije u bračnoj zajednici, malo više. I istina je 105. Znam da piše 150, ali nije, to ne piše za obitelj. Za obitelj je 105. Dobro, vi ćete ostati u braku. Jašta, joj, kako ne bi. Još samo, evo, kratko, danas je bilo u Brodu ubistvo. Svađa u kući, indeks.hr, crna kronika, 31-godišnjak je nožem ubio 31-godišnjaka. Oba dvojica su 93. godište. Pašte sad šta je država, joj Bože, ljudi ne razumiju. Pa kaže, cijelo naselje njih zna kao problematične, kao alkoholičare, kao drogeraše. Oni provaljuju u kuće, oni kradu, prave probleme. Policija kao zna, ali ne ide u zatvor. Pa zašto ako je tako problematična ima dosije, piše indeks.hr crna kronka, pa zašto je ne metnu u zatvor da se ne ubijaju? Jedan je drugi kritično, sad to treba liječiti, bolnica skupa, lijekova nema, liječnika nema, terapija, a koliko je tek sad troškova? Još ovome da odgovorim, govorio o Hirošimi. Da, oko 210.000 dvije atomske Hirošime i Nagasaki se ubili. Ali, ukucaj, slobodna država Kongo, Leopold II. Kralj. Najmanje je ubijeno 10 miliona stanovnika države Kongo, čak do 20 miliona, jer nije bilo nikakvih spisa, tretirani su kao više neka vrsta. Je živa vrsta, ali ne ljudi. Prema tome, Hirošima 210.000 ljudi, sitnica, a jedan je previše. U odnosu na Kongo između 10 i 20 miliona ljudi. Na području Jugoslavije od 1991. i 1995. poginulo je međunarodna statistika oko 150.000 stanovnika bivše države Jugoslavije. U poređenju sa Kongom, pa šta je to u odnosu na 10 do 20 miliona u Kongu? A čovjek je čovjek, tako čovjek. Socijalna pomoć 105 eura za obitelj. Ako se oženi, ko nije oženjen 150. Evo, sve ste rekli. Hvala vam, pozdravljam. A ja bi sad na te socijalne pomoći, što se tog dijela tiče, dakle tih izračuna po kategoriji, lijepo stavila točku. Vidite i sami da to neće biti tome kraja. Dobar dan, slušamo vas dalje. Izvolite. Pozdrav.
Pozdrav iz Živogošća. Slušam vas, izvolite. Kratko samo bi pohvalio i zahvalio gospodinu Boži. Svaka mu čast na podacima onima koje on iznosi. To je se dogodilo sve za vrijeme Drugog svjetskog rata po Dalmaciji, koji su, šta su radili i šta su sve učinili, kakva nedjela. Saveznici, a Talijani i četnici harali, oni su ih štitili. I to je to. Niko nije želio Hrvatsku ni onda, pa ni 90. I ne vole nas ni danas i žele nas imati pod jednim kišobranom. I zato nam se dešava ovo što je, zato nam je politika ova koji je vodu njihovi ljudi, ne hrvatski ljudi, nego njihovi ljudi koji razmišljaju kao oni, a ovo što je rekao Božo, to je sve istina. I puno toga još ima za reći. Mogu samo kazati da je nakon Drugog svjetskog rata, kad je popis stanovništva, koja je razlika bila u Hrvatskoj i Srbiji. U Hrvatskoj 680.000 manje, a u Srbiji 900 više. Pa šta je to? Di su ta groblja Hrvata? Sve se zna, 1700 i nešto grobnica. I Hrvatska neće da poduzme ništa, neće ni ovo što su Slovenci učinili da prihvate, da riješe, da o tome vodu u brigu i da nastave sa ovim iz Domovinskog rata. Samo se pripucavaju i klanjaju i idu u Jasenovac. To je njihov politički, mogu reći, ne znam, zašto ide tamo, što ga ne nastave kopati i istražiti do kraja. Povjesničari su dokazali 725, 64. komunisti su rekli nećemo više, ih nema. A oni i dalje šute i klanjaju se sada gdje bilo koji jedan ili dva ili pet kaj je srpskih civila ili ovi ili oni. Pa nema, rat je bio, nema tu koju se našla među vojskom, pomagaje. Ja sam bio i vatrogasni zapovjednik i član Stodera i nadbjeva sve i izbjeglice i vojsku i ove Pakistance i ne znam koje sve nisam. Vozio dan i noć, svugdje i svašta. Pa šta da sam ja poginio i onda sad treba ekstra komemoracija. Ja sam bio na drugoj strani. Hvala vam. Evo idu nam minute, a dosta je još naših gledatelja koji čekaju 17 sati, 17 minuta. Slušamo Dobar dan. Da sam ja poginio i onda sad treba ekstra. Izvolite, slušamo vas. Ja sam bio na drugoj strani. Hvala vam. Evo idu nam minute. Evo dok pričekamo da nam uđete u eter, dakle, nažalost, prije nekoliko sati ubojstvo u Slavonskom Brodu, što je kazao i gledatelj na mjesto događaja. Stigli su naravno policijski službenici, djelatnici hitne u obiteljskoj kući, pružili pomoć ozlijeđenoj muškoj osobi koja je u međuvremenu i preminula, dok je druga muška osoba u bolnici u Slavonskom Brodu na liječenju. Dobar dan, slušamo. Evo mene. Evo ja rekao... Ajde kratko, ajde. Ma nema kratko, nemaš ti meni reći kratko. Mogu, pozdravljam vas. Mogu da vidite kako mogu. Poštujte eter. Slušamo Dobar dan, idemo odmah dalje. Što se točno dogodilo, koji su razlozi, koji su motivi ovakvih događanja u Slavonskom Brodu i nažalost ne samo u Slavonskom Brodu, inače i u našoj Hrvatskoj i tako općenito u svijetu. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, gospođo Lana, pozdrav vama i gledateljstvu. Ja ću biti kratak i zahvaljujem se gospođi koja se puno brine o meni i da ona odlučuje gospodinu Pašku hoće li se komu izviniti ili nije, ili hoće ili neće. Gospođo Lana, ja sam uvijek imao uvjerenje da ja imam pravo u eteru 3 minute. Ali međutim, koliko sam ja saznao kasnije u vašem eteru, nije ograničeno 100% 3 minute. Nije ograničeno. Nije ograničeno. Dakle, tu je bila greška s moje strane, ali poslije 15 minuta čekanja ispalo je kako je ispalo. I ja sam se ljudski ponio, još jednom gospodinu Pašku želim da nam dođe ponovo u eter da zaboravim. A gospođu molim
ima ona u kući svojih problema i nek se zabavi o njima, a ne ko će se komu ovdje ispričati. Jer iza toga, pazite, ja rečem da nema vrapca oko kuće. Odmah zove, pa ne vidim da nema u Lećevici vrapca, pa molim vas, pa te ovdje došao lagat. Niste. Eto, neću dugo, hvala lijepa, ali molim vas. Drugi put kad bude spominjala moje ime i Lećevicu, nek se zabavi o sebi i neka ostane. Dobro, eto, rekli ste joj. Dobro, pozdravljam. Evo, vidite, ta prozivanja, to je ono na što vas baš uvijek upozoravamo. Nemojte to raditi. Svaki čovjek je naravno osjetljiv na sebe. Nemojte prozivati druge. Dajte svoje, zovite kad zaista imate što kazati, kad želite, evo pogotovo kad su vam ovako teme po slobodnom izboru. Dobar dan, slušamo. Halo, dobar dan. Izvolite, slušamo. Jesam u eteru? Jeste, izvolite. Evo, ja stvarno sam šokirana. Vi ste imali pravo, smatrate da ste imali pravo da Ivana iz Splita isključite iz etera, ali stvarno taj čovjek nije Božu niti spomenuo. Govorio o mirovinama, a ovaj čiji se javio počeo je puca po njemu i drugi. Zato jako mi je žao da postoje takve stvari, jer zaista sam vidjela tu jednu veliku nepravdu prema tome čovjeku. Doviđenja. Dobro, a eto, vi ste vidjeli, ja je ne vidim, dapače. Čini mi se da je trebalo i prije i oštrije reagirati. Dakle, dotični naš gledatelj ima pravo na svoju teoriju, svoje razmišljanje, iznosi podatke kakve iznosi, ali isto tako naš gledatelj iz Slavonije od bilo gdje drugdje isto iznosi svoje podatke. Nama s ove strane ne pada na pamet sada to provjeravati i ulaziti u te kategorije socijalnih pomoći i tako dalje. I inače, tako neki imaju običaj kazati, ne kažem da je u lošoj namjeri, ali je loše tako razgovarati da netko drugi laže. Netko drugi naprosto iznosi drugačije podatke. Dobar dan, slušamo vas. Evo, idu nam minuta. Ja se nadam da ćemo čuti nešto drugo, otvoriti možda neku drugu temu ovih par minuta. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo. A vidim da nisam ja u eteru. Jeste, izvolite. Recite mi, gospođo, vi ste voditelj ili ste urednik? I jedno i drugo. Jedno i drugo. Recite mi zašto komentirate toliko dugo sve ove što ljudi zovu? Zato što mi to dozvoljava moje uredničko mjesto i politika televizije Dalmacija. Jer trećina ljudi, koliko vi uzmete vremena, ne može doći na red. Barem trećina. Razumijete? Da. Pa jel bi se to moglo malo smanjiti, bez obzira na vaša prava? Dobro, evo ja uvažavam tu vašu primjedbu, a dozvolit ćete da ću ja opet raditi po svojoj savjesti, jel? Pa vi radite po savjesti, ali radite i po nekom opisu valjda radnog mjesta, ne? Da. Ili kako se radi, ne? Ja mislim da to nije u redu, ne? Vaš kolega kojeg često spominju to ne radi, ne? Da izgubi se trećina emisije na vaše komentare. Vi svakog komentirate. Pustite drugoga da komentira sljedećeg, ne? Koji je na vezi. To nije u redu. Dobro, hvala na sugestiji. Hvala vam. Gledajte, sve ima svoje razloge, ja to ne bi sad vama pojašnjavala, a i dalje vam odgovorno tvrdim da nastojimo ne propustiti ni jedan poziv nepotrebno. Dobar dan, slušamo. Evo, 17 sati, 23 minute, slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan, Topolj od Tafra. Evo ga iz Bručke. Izvolite, slušamo. Evo, puno pravo imate. Isključiti ovoga iz Bručkog časnika što prije. Evo se čujemo? Čujemo se. Evo, nema pravo niko napraviti naše urednike i voditelje. Evo ima ovo su sindikalne cijene što se javimo, još jedna emisija što ste prije vodili, a ljudi se veli nemaju ništa, ima jedna skupa. Ja se ne javljam od 3000 eura, ne javljam se na tu skupu emisiju, a žalite, nema.
Tako je. Crveni karton, gospođo Tafra, živjeli i Bog. Dobro, ajde, dobro, hvala vam, pozdravljam. Ajde, gledajte, nemojte u tom smislu, nije potrebna ovdje podrška s ove strane, ni meni, nikom od kolega. Tu smo, slušamo vas. Dobar dan. Evo, iskoristit ćemo ove posljednje minute. Slušamo, dobar dan. Dobar dan, gospođa Lana. Evo, ja kritiziram ovoga šta je vas kritizira, jer nek sluša drugu televiziju pa će vidjeti koliko se govori, koliko se tamo govori, koliko se vremena oduzima, a Paško mi je drag ma bolje od brata, jer brat mi ne volja ništa, ali prijatelj je dobar. I on više govori nego vi. I ovaj nije u pravu. Tako da se ne dira u vas koliko ni sveto tajstvo. Vi ste voditeljica, svaka čast i ja vas poštujem i volim. Lijep pozdrav. Ajde, lijep pozdrav i vama. Dobro, nećemo sada ove zadnje minute. Hvala vam na tim mišljenjima, na podršci. Slušamo, imamo još 3-4 minute do kraja. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo. Ja sam na redu. Jeste, izvolite. Gospođo Lana, slušam ove moje penzionere i ja sam penzioner, taj moj muž. I svaki dan moj muž ide u trgovački centar, a pred centrom ogroman kafić, a puno stolica i stolova, nadkriveno, lijepo, sve. I on kupi kruh i mlijeko, ide on kući, gleda on, jedne stolice nema prazne. Svi sjede, piju kavu i puše, a po izgledu su sve penzioneri. Nema mlade osobe, nema možda nekih onako srednje dobi, možda ne znam je li on penzioner ili radnik, nije bitno. Ali je uglavnom stara populacija, svi sjede i piju kavu. Ta kava tamo košta 2 eura. I oni sada se žale kako imaju male mirovine, nekako ne mogu živjeti, kako ono. A gospodin iz Slavonskog Broda ima socijalnu pomoć, pita, kaže, a svaki Božji dan zove na tri ove vaše televizije koje radi. I onda, koliko on to plati? Ja sam sad nazvala i sad mi je žao što budem morala 5 eura možda platiti ili ne znam koliko. I ja ne zovem, ja svaki dan vas slušam i gledam, ali tu mi onda srce malo previše radi. Hvala vam lijepa i doviđenja. Hvala i vama, pozdravljamo. Ajde, nemojmo, da tako kažem, gurati nos u tuđe novčanike. Nije to lijepo, a rekla bih, a nije ni pristojno. Ako baš hoćete, kako tko živi, na što će tko trošiti svoju socijalnu pomoć ili uopće svoja primanja, to su vaše stvari. Mi smo evo na samom kraju. Nadam se evo danas, pored svih tema koje ste dotaknuli, a bilo je zanimljivih i tako dosta i kompliciranih nekih tema koje zahtijevaju malo više minuta i malo više objašnjenja. Evo da smo danas uspjeli savladati barem tu lekciju što se naše emisije tiče, da se ne osvrćete na druge gledatelje i da nitko nikome ne treba držati lekcije. Netko nas još čeka na liniji. Ajmo to još kratko poslušati. Dobar dan. Evo samo ukratko da odgovorim gospođi. Zar taj umirovljenik koji sidi i pije kavu ne bi se smio družiti za ta 2 eura po kavu? A to mu je sve što ima. Ja mislim da je u redu da može sjesti, da može popiti kavu neko ko ima 400-500 eura. Evo, toliko. Dobro, hvala. Evo čuli ste sad riječi umirovljenika. Ako im je gušt popit kavu, a ne mogu sebi priuštiti ko zna što realizirati i neke druge želje možda koje imaju, pa ćemo onda pustiti naše drage umirovljenike neka popiju tu svoju kavicu svaki dan ako im je gušt. Ako im je gušt za ovih 67 centi ili 49 centi nazvati emisiju Glas naroda, da pače neka sebi ostvare evo barem te sitne gušte. A za vaše sitne gušte mi smo i sutra s vama u 16 sati. Budite zajedno s nama u eteru televizije Dalmacija. Lijep pozdrav.